Honam so ma nsanyade etumi esai obi foforo no eye kwan bebre na etumi efa so no nam so ma eye nana gu akrofa efa jemfi otosom yenu woye assistant researcher wo University of Ghana bakasa ye wo fontonfom dwumadi so yentie nsem a wo kire mu no efa ye yanhwe practice bia ama ye STIs ni infectious disease no kwa na eko ye promiscuous life no ano ohye baba ko ho mema bebre bema ba ko ne ho ma bebre ba yan ma no de ne more dangerous than se oba wo yare na wo de ma bema enta nyentem se bema wo yare na wo de ma oba yenti asiasa because ya na vagina anas ye vagina cat no ye very easily soft as compared to penis Brofukasema twima obema ni bema no enti emma dodo omo asefu no omutanya infectious diseases pa because during intercourse bema ne ba ne koba no enyi no frictions no ema ho nyina yakuro enije kakra o kwaji ni simamienu no de ye obekese mepede ye suafu kakra but se mi kwoti oba se kwhye no man infections a hweka bebo enti yenwe papa any bonne pia nana ana enu ba bia leaders en chire bonne pa so ma nipa yare pa anya infections unse nurse fo binom a doctor fo binom energy to me say oh family planning duro wo de wa how be anim how nkra kakra nam so mo boa wo bewu omo kana me cause wo ka no se obema mfa na no emo obase vice versa ni nyina no unye hunu the effect on the other side anu yi o ye di hire nipa no ema wo dey study so oba pese ohun se ebi anka wona se ya ode nsa benku na ye ana yo mumfo mu se nifa ema mo ta pelican infectious yare empower so ba ye no munim ba bia efri ba na onim se ma no ye ni younger age ya one mo fallopian tube blockage etim block tumonzo bana power just one sex obeye no be mad na no akobo na sem nanya super gonorrhea e o be ma na num ene ma this time na mebrate nka won krofo anum and WHO say super gonorrhea among the youth is very high all because of oral sex inti anka ebano kotoko ne hasa gro ne dia ye fa ya no nka obasa na be ma because vagina a soft pa ketrema kekekura timti be ma eyekuro inti no be dinense me so sabe ade bi ye bi da bikura odira wetima wi afra ohun enam ne de be ma na no bo baase a one chlamydia gonorrhea hepatitis B herpes